ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайгом аз телевизиони симои шаҳри панчакент тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ба муносибати 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи ба номи устод Лоиқ Шералӣ маҷлиси бошукӯҳ баргузор гардид. ба муносибати 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 5 ноябри соли 2021 дар кохи ба номи устод Лоиқ Шералӣ ҷамомади бошукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. ҷамомат бо танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. сепас намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, сардори раёсати хадамоти меҳнат, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷирати вилояти Суғд оқили Камол Толибзода ба таваҷҷӯҳи иштирокчони ҷамомади бошукӯҳ паёми шодбошии раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қироат кард. сокинони шарафманди вилоятро ба ифтихори рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик гуфта, барояшон сиҳату саломатӣ, хотирҷамъӣ, рӯзгори ободу осуда ва дар ватани азизамон сулҳу суботи пойдор орзу менамоям. рӯзи Конститутсияи Тоҷикистон муборак. дар маҷлиси тантанавӣ раиси шаҳри панчакент Холиқзода Абдухолиқ дар бораи таърих, ташаккул ва дигар масъалаҳое ки ба мақоми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, пояҳои қонунгузориву ҳуқуқӣ ва дигар масъалаҳое ки тавонист кишвари хуршидии моро ба қуллаҳои баланди тараққиёт расонад, маърузаи муфассал кард ва мардуми кишвар ва панчакенти бостонро ба муносибати 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику муборакбод гуфт. тамоми мардуми кишвар ва мардуми шарафманди панчакенти бостонро ба муносибати ҷашни фархундаву муқаддас бо 27-умин солгарди рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик гуфта, ба ҳар яки шумо саломатӣ, оромию осудагии рӯзгор, зиндагии шоиста ва сарбаландӣ орзу менамоям. рӯзи Конститутсия муборак, ҳамдиёрони азиз. дар хотимаи ҷамомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи аҳли санъату ҳунари бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент барномаи калони консертии намоиш дода шуд. ёдовар мешавем ки дар ҳамаи ташкилоту корхонаҳои қалаврави шаҳру деҳоти Панчакент ба муносибати 27-умин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои идона баргузор шуданд. мавриди зикр аст ки мардуми Панчакент Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун бахномаи миллат арзёбӣ намуданд. ба таваҷҷӯҳи шумо мусоҳибаи мо бо шаҳрванди шаҳри Панчакент пешкаш мегардад. баъд аз пош кардани иттиҳоди шӯравӣ аввалин бор Конститутсияи соҳиби истиқлол Тоҷикистон ки дар таърихи тамаддуни халқи тоҷик ҳамчун дастоварди таърихӣ зоҳир мешавад, миллати тоҷик дорои сарқонуни асосӣ гардид. мо чӣ қадр ки аз таърих медонем, Конститутсия 5 маротиба қабул гардид ки солҳои 1929, 1931, 1937, 1978 ва 1994 мебошад. ва чанд маротиба тағйири лоиҳаҳо ва Конститутсия ворид гардид ки ин таҳкими сулҳу субот дар амният ва баробарии қонуни ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон дар Таҷикистон инъикос менамояд. рӯзи қабули Конститутсия муборак бошад.
در دایره نقشه کاری کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنچاکент همایش تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن تحت عنوان تاجیکستان به پیش گذرانیده شد. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، همایش اعضایان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطنی کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنچاکент تحت عنوان تاجیکستان به پیش برگزار گردید. چاره‌بینی تحت ریاست رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنچاکент عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده برگزار شد که در کار آن رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیلزاده ظفر مرتضی‌خان، رئیس شهر پنچاکент عبدالخالق خالقزاده، رهبر نمایندگی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن در ولایت سوخت فردوسخان سعیدов، مدیر شعبه عمومی کمیته اجرایی ولایتی فاروق زاهدов، اعضایان فعال حزب، جوانانی از خدمت برگشته، نمایندگان کارخانه و تشکیلات ها اشتراک نمودند. پیش از آغاز همایش مهمانان از نمایشگاه هنرهای مردمی دیدن نموده به هنرهای دستی صنعتکاران بهای بلند دادند. سپس در تالار کاخ لایق همایش جوانان با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنچاکент عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده دایر به دستاوردهای جوانان در 30 سال استقلالیت، تشکل سیاست دولتی جوانان، دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت جهت رشد و کمالات جوانان سخن گفته حاضرین را با روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تبریک نمود. بعداً در نزد حاضرین رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیلزاده ظفر مرتضی‌خان سخن گفته دایر به غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت سیاست دولتی جوانان، تأسیسیابی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن، جلب جوانان به صف حزب، تأمین ثبات جامعه، بلند برداشتن معرفت حقوقی، پیشگیری شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌ها اندیشه‌رانی نموده از جوانان دعوت به عمل آورد که برای پایداری صلح و ثبات در میهن نقشی مؤثر گذارند. در ادامه همایش رئیس شهر پنچاکент عبدالخالق خالقزاده برآمد نموده دایر به فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی، سمت فعالیت آن، توجه جوانان به رشد ساحه‌های دخلدار، دعوت جوانان به خدمت وطن مادر و دیگر مسائل مهم روز ابراز نظر نمود. همچنین در این همایش اعضایان فعال تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن سخنرانی نموده فکر و اندیشه‌های خود را بیان نمودند. سپس در وضعیت تنتنوی به چندی از آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنچاکент شهادتنامه‌های حزبی تقدیم گردید. در فرجام همایش بهر بلند خاطری حاضرین برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنچاکent نمایش داده شد. گزارش صبرینه اکرم و ویس ملجان خالف. یادآور می‌شویم که از جریان این همایش در ادامه برنامه‌های ما گزارش علاهیده نمایش داده می‌شود. سفیر امریکا در جمهوری تاجیکستان جناب مارک پومرشایم از شهر و دهات پنچاکent دیدن نموده با یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی شناس گردید و ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام داد. سفیر شتات‌های متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان جناب جان مارک پومرشایم از شهر و دهات پنچاکent بازدید کاری انجام داد. نخست او با یادگاری قدیمه شهرکی باستانی سرخ که تاریخ بیش از 5500 ساله دارد شناس گردید و بار دیگر تاکید نمود که واقعا تاجیکان در تاریخ و تمدن بشر نقشی شایسته دارند. در شهرک قدیمه سرخ ملاقات رئیس شهر پنچاکent محترم عبدالخالق خالقزاده با سفیر امریکا در جمهوری تاجیکستان جناب جان مارک پومرشایم برگزار گردید. در این ملاقات اساساً همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با شتات‌های متحده آمریکا مورد گفتگوی جانب‌ها قرار گرفت و رئیس شهر بار دیگر
аз сафири штатҳои муттаҳидаи амрико даъват ба амал овард ки онҳо метавонанд барои саҳм гузоштан дар таъмиру азнавсозии иншооти таърихӣ ва дигар иншооти муҳим саҳми хешро гузоранд. ҳамчун рамзи ифтихор ва меҳмоннавозӣ аз тарафи раиси шаҳри панчакент абдухолиқ холиқзода ба сафири амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби ҷон марк помершам китоби устод абу абдулло рӯдакӣ тақдим гардид ва сафири амрико низ дар навбати худ ба раиси шаҳр тӯҳфаҳои хотиравӣ инъом кард. аз шаҳраки қадимаи сарасп сафири амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон тавассути велосипед ба шаҳраки қадимаи панчакент ташриф оварда бо фаъолияти ташкилоти ҷамъияти ҷавонони песаф ки ғолиби гранти сафорати амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон оид ба панҷарабандии атрофи шаҳраки қадима интихоб шудааст, як суҳбати самимона анҷом дода аз осурхонаи маданияти шаҳри панчакентро дар ин мавзеъ тамошо кард. ҳамзамон сафири амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон аз маҷмӯаи фарҳангии мақбараи устод абу абдуллоҳ рӯдакӣ дар деҳаи панҷдуд дидан намуда бо фаъолияти маркази саломатии шаҳри панчакент ҷиҳати таъмини ваксинаҳо ва фаъолияти массаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами шашуми деҳаи ғусар ҷиҳати омӯзиши забони англисии шинос кардид. дар маркази фарҳанги амрико дар назди донишкадаи омӯзгории тоҷикистон сафири амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон бо кормандони ин марказ ва ризокорони он шинос гардида бо онҳо як мулоқот анҷом дод. зимни як нишасти матбуотӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори омма сафири амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби ҷон марк помершам пиромони ҳамкориҳои амрико бо ҷумҳурии тоҷикистон нақши сафорати ин кишвар дар рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд муаррифии таъриху тамаддуни халқи тоҷик дар ин кишвари бузурги ҷаҳон ва ҳамзамон боз ҳам бештар мусоида намудан дар муаррифии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва рушди сайёҳӣ дар шаҳри панчакент андешаву мулоҳизоти хешро баён намуд ва ҳамзамон изҳор дошт ки мин баъд низ сафорати амрико ҳамкориҳояшро бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент дигар муассисаву корхонаҳои ин диёри бостонӣ густариш мебахшад. ташкилу баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст шумораи дӯстдорони китобро зиёд намуд ва зимни суҳбат иштирокчии ин озмун донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳр шукрона каримова андешаҳояшро ин тавр баён намуд. اساس انسان باید کتاب خواند. من خودم اشتراکچی آزمون فروغ سپید دانایی می باشم. در همین شهری جای سیوم رو اشغال نموده. دیروز ما با خوجند با آزمونی ولایتی رفتیم که در اونجا من از نمیناتی ادبیات معاصر تاجیک اشتراک کردم و حال انیق نیست. حال معلوم نشده است که ما جای سزاوار جای چندم گشتیم. البته امروز یا پگاه جوابش میبینه. آزمون چگونه جریان گرفت؟ آزمون به نهایت خوب بود. در آنجا از تمام ناحیه‌های ولایت سوغد اشتراک کردند. به درجه اعلا بود. به دیگر جوانان چه توصیه میدید؟ من به دیگر جوانان توصیه میدهم که بیشتر کتاب خوانند، چون که آموختن کتاب این انسان را جوان بینیش را البته وسیع میکند، انکشاف نطقش را وسیع میکند و تفکرش به دنیا دیگر خیلی تر میشود. خود مثلا کتاب چقدر خوندید؟ من در جمع عموما 32 تا رمان و 45 تا پاوست خواندم. زیاده از 100 یعنی 110 تا غزل از بر نمودم. ربایی 140 تا ربایی از بر نمودم. دراما 5 تا دراما خواندم و یادداشت 4 تا.
дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони диёри Бостониямон тасмим гирифтанд ки ба давраи тирамоҳу зимистон маводи ғизоиро бештар захира намоянд. гузориши мо дар ин мавзӯъ аз деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан омода шудааст. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрониҳои хеш ҳамеша таъкид менамоянд ки ҳар оила барои зимистон-гузаронӣ бояд омода бошад ва захираи дусола дошта бошад. сокини 57-солаи деҳаи кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Ғаниев Адҳам ин суханони президенти мамлакатро сармашқи зиндагии хеш қарор дода, барои зимистон-гузаронӣ омода буда картошка, лӯбиё, сабзи, чормағз захира намудааст. ҳамчунин барои захираи зимистон шарбатҳои мевагӣ ва консерваҳои гуногун омода намуданд. من موزنه سید و کلینی همین خاندان هستم. ما در عائله 2 نفر کلیم با همراهی خوشنامانم و پدرسم با کار دهقانی مشغول میشویم. ما خواجگی دهقانی خودمان را داریم. خوشبختانه عزا میکنیم که شوهر ما در مهاجرت مهنتی نیستند و همراه ما با کار دهقانی مشغول هستند. ما از این حاصل جمع کرده خودمان 1 تانه کارتوشکا، 500 کیلو پیاز، 1 تانه زرجامه و 1.5 تانه لوبیا جمع آوری نمودیم. از کنسرو ها باشد 150 بانکه کمپوت، 50 بانکه ایکرا، 20 بانکه تندک و 10 بانکه تمر ذخیره نمودیم تا که در فصل زمستان از آنها ثمرانه استفاده بریم. غنیف Адҳам бо ҳамсари худ, 2 писар ва келинҳояш ба деҳқонӣ машғул буда дар хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамояд. мавриди зикр аст ки аз 12 сотиқ замини назди ҳавлиги барои зимистонгузаронии яксолаи оилаи худ сабзавоту ғалладонагиҳо инчунин себқоқ, чормағз, зардолуқоқ захира намуданд. кору фаъолияти ин оила дар замин ва ба даст овардани ҳосили хуб аз он бояд ба ҳамагон намунаи ибрат будаву ҳар фардро месазад ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода намуда баҳри зимистонгузаронии оилаи худ захира намуда бошад. гузориши Сабрина Акрам ва Шоҳусайн Солиҳов ва Хаём Ҷӯраев. тамошобинони азиз ва ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари варзишӣ. бахшида ба 27-умин солгарди қабули бахтномаи мо, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни тамринкунандагони клуби варзишии курсбардор мусобиқа оид ба сеҳарбаи қудратӣ баргузор гардид. мақоми аввалро аз рӯи тоифаи вазнҳо Зокир Қаҳоров, Саид Муҳаммад Мухбилов аз муассисаи таҳсилоти асосии рақами 1 маҳаллаи Деваштич, Маъмурҷони Маъруф Ёсин Хоҷаев аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30, Меҳрон Рашидов ва Ҷамшед Қаюмов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15, Умар Бобомуродов ва Беҳрӯз Ҳокироев аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71, Эраҷ Бегматов аз литсеи касби техникӣ ва Навиҷон Холбӯтаев аз ҷамъияти саҳомии кушодаи Даврон сазовор гардиданд. роҳбарияти парки технологии назди донишкадаи омӯзгори Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент дӯзандагоне ки хоҳиши дар фабрикаи дӯзандагӣ кор карданро доранд ба кор даъват менамояд. шартҳои ба кор қабул кардан: дӯзанда 1 моҳ сатҳи касбиашро дар фабрика бо ёрии мутахассисон такмил медиҳад. омӯзиш ройгон буда дӯзанда бо дастгоҳи дӯзандагии замонавӣ таъмин карда мешавад. маош баъди омӯзиш аз рӯи андозаи кор муайян карда мешавад. кор аз рӯи фармоиши мизоҷон ва дӯхтани либосҳои мактабӣ иборат мебошад. соати корӣ аз 8 то 5 бегоҳ идома меёбад. марҳамат ба коргоҳи дӯзандагии маърифатпарварӣ назди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент. телефон барои маълумот 92 707 12 08. такрор мекунам 92 707 12 08. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии Пайгом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.